ispravan se ne bojim nikoga. Kad nisam pravi ispravan, bojim se kasirke na kasi u Konzumu. Ispustim glavu ispred kasirke. Ako nisam ispravan, ako sam ispravan, idem glavom kroz zid. I za svoju riječ koju negdje dam nekome kad je posao u pitanju, sad ćete vi reći da, ali sa ženama nisi, miješate babe i žabe, miješate ljubavne odnose s nekim drugim stvarima. U poslu kada dam riječ, ja sam ju dao, to znaju ovi u realitiju, kada god sam ušao unutra, ja nisam pobjegao preko ograde, dao sam riječ da ću ostati do kraja, ja sam izdržao i ostao do kraja. Koliko god u nekim momentima sam htio pobjeći i otići, ja sam ipak ostao. U svakom poslu gdje sam god koji posao radio sa nekim, ja sam istrajao u tom poslu, ja sam taj posao završio i ja sam negdje sveo račune na neku nulu. S kim god sam surađivao za bilo šta. Tako i u Helu. Ja sam bio prošle godine plaćen, ja sam na prvom meču se razbolio, imao temperaturu, čak mislim malo da je to bilo na onako psihološki, zna se u takvim situacijama malo dobiti temperatura, budeš sam, ali stvarno sam se osjećao loše. Tek smo doputovali u Mađarsku, išao sam okolo naokolo, dobio sam temperaturu, razbolio sam se, borac me iznenadio, onaj Jazer je bio dobar, dečko rodom s Kavkaz planine, oni su srčani, borbeni, išao je napred, nisko težište, malo ovakav, onakav, vamo, tamo, zapaljio 2-3 puta, na početku samog meča me pogodio u vrh gore glave, u mozak, vjerujte mi, nije mi bilo svejedno. Izdržao sam, dobio sam, mislim da sam bacio više udaraca, pobjedio sam taj meč. Došao je idući meč koji nije trebao da bude nakon 14 dana, nakon prvi je bio 24.11, a drugi je bio, ako se ne varam, 8.12. 8.12. je bio drugi, ovaj je bio 24. Za 14 dana, za 2 tjedna imam drugi meč. Vraćam se kući, krećem s pripremama. 4 dana prije meča idem radit, jebem ti zmiju u glavu iza leđa. Dobro, nije mačka, kako vi kažete. Ovo je još gore, zmijuga. Vidi, ali plazi. Imao sam 14 dana nakon toga idući meč. Nažalost, imam sparing sa dečkom koji je strahovito spreman, koji se profesionalno bavi boksom. Malo smo se zaneli, malo smo jače počeli šoru. Meni je puklo rebro, nažalost imao sam infrakciju, imao sam puknuto rebro. Dao sam vam papir, mogu i sad naći nalaz da vidite 4.12. da vam dam izvadak i da ga stavim ovdje. Ukoliko neko ne vjeruje ili ukoliko neko nije vidio kad sam to objavio. Imam i snimke iz Sušačke bolnice i tako dalje i tako dalje. Znači 4 dana prije mi puca rebro. I sad mi svi govore ne možeš izaći tako, puknuto rebro, vam te... Ja nisam mogu se zakašati. Ko je slomio rebro zna o čemu se radi. Ja kažem, ja sam plaćan za to, ja sam potpisao ugovor, ja to moram odraditi, htio ili ne htio. Ja sam samo rekao svom kutu, znaju dečki koji su bili u kutu, to je moj Bruno, moj Nikola i moj Kiki Hodak trener. Ja sam rekao ovako, samo mi nemojte bacati ručnik ili ti ga peškir. Ja ću izdržati kako god ja znam i umijem. Ja moram to izdurati do kraja, slomljeno rebro, bolji borac. Pritom, ja kažem i da nisam imao slomljeno rebro, onaj dečko je spremniji od mene, bolji od mene, tehnički potkovaniji od mene. Ja sam se navikao lamatat po ulici, ipak boks. Dečko je kontragard, ja nikad s kontragardom nisam radio, svako ko se malo razumije u boksi, u sportu, nije neka baba koja o svemu o čemu se priča je doktor nauka, zna o čemu govorim. Naletio sam na kontraša sa slomljenim rebrom, na dečka koji je spreman, koji je tehnički potkovan, dečko me pobjedio, 4 runde, sve 4 me tuko glat, ali ja sam to izdržao. Ja nisam pao, ja nisam prekinuo, svaki put kad je bilo sudačko brojanje, ja sam dao sucu do znanja da ja želim nastaviti i da ja mogu nastaviti. Tako da meni ući u ring sa Kristijanom ili s bilo kim drugim je pičkin dim. Vjerujte mi, smiješno, ja jedva čekam da uđem. Tako da ne znam Vuče šta ti je smiješno. Da, mogu te napenaliti ako hoćeš u 2. mjesecu, pobjediš li Kristijana, da ti budeš u ugovoru za Hell, pošto vidim da ti ne ide kocka, da ti ne ide pjevanje, da ja i ti napravimo u 2. mjesecu u Zagrebu meč, pa da tebe ispenalim umjesto Kristijana, ali nemam prema tebi taj animozitet. Sad si ja malo iznervirao zato što znam ja sam majstor podsmijevanja, sarkazma i ostalih stvari. Ja znam kad je neko sarkastičan, kad se neko podsmijeva i kad neko nešto izruguje. Pa pošto ti mene momak izruguješ, ukoliko ti budeš pobjedio Kristijana, vrlo rado ću te, neću boksat s tobom, nego ću ovako zakucat dole za pod ko harmoniku. Tako. Ništa lično, brate, ništa sportski, sve i to je to. To je što se tiče Vuk Moba i stvarno me razočaralo zato što Vuk je meni ostao nakon moje svađe i njegove u realitiju jako simpatičan. Ja sam s njim i šetao i pričao. Nikad ti Vuče nisam
kad si imao najteže situacije u životu, čak sam ti bio poslao i poruku na koju mi nisi odgovorio, tad si se borio i za dijete i ovo i ono, i dešavale su ti se neke situacije, ne daj Bože nikome, nikad ti ne bi u takvim situacijama nešto ja kao da bi se... Znate zašto ja ne volim te drame? U koje ja nerijetko i upadam. Ali zašto ja ne vodim ovdje drame i nisam ko Aljo i neki da dramaturgije radim svakodnevno? Zato što na svaku moju dramu Filip u 3 popodne će skupiti 1000-2 ljudi u live-u. I na svaku moju dramu, tako je moj Aljo. Znaš, ne volim te drame koje ti radiš, da li od fibule, da li od bilo čega. Znaš zbog čega, prijatelju? Zato što na svaku moju dramu ja imam 1000 debila koji se na to nadovežu. Ne samo 1000 debila iz tih podrški, ove ribe koju sam jebao, one s kojom sam bio, one, ti koji me ne vole, ovi koji ovo, koji ono, razumiješ, ti koji mene nazivaju nasilnikom, a nasilnice podržavaju i tako dalje i tako dalje. Sad je to već neka dubioza i neka priča za doktorske studije. Ali ne volim to, zašto? Zato što ti, Mirza Hatić, onaj, Vuk Mob, vi svi čekate da se nakačite na ime Filipovo ili na ono što je Filip pričao i da biste od toga napravili i iskomercijalizirali neku svoju priču. Zato se meni drame gade, zato ja više volim s mojim ljudima u live-u, pa makar nas bilo 200, 300, 500, slušat muziku, sprdat se, zezat se, smijat se, igrat neke pozitivne mečeve i ne obazirat se na neke teme. Što se tiče Ace Lukasa, Aco dragi, pošto si ti rekao, danas smo se čuli jutros, ali ja nisam kad smo se čuli jutros, iz tvojih usta čuo da si ti rekao onako za mene u novinskim člancima. Pošto ti koristiš Aco, se kao moj Aljo, jer moj Aljo mene nazove i kaže, jeva, pa znaš da si ti moj brat, jebeš to je TikTok, ložim, budale, babe, ovo, ono, vamo, tamo, nana. I ja kažem, ajde, dobro, brat moj, ovo, ono, i on ugasi, spusti slušalicu i dođe na TikTok i sasvim suprotno radi od onoga što je pričao. I sasvim suprotno radi, Aljo, od onoga što si pričao privatno sa mnom i negdje to meni ispadne onako ružno, razumiješ, zato što ne znam kako bi ti rekao, ja budem li pričao, vi ćete, a najveći mi Aljo kad kaže Filip je druker, odruko je nešto što smo pričali. Frajer me direktno da pomuriju s Aleksandrom, direktno, ono što ona nije rekla, on još nadoda ili upita, tako da mi direktno dođe policija na vrata, zadrži me 24 sata, pretresam mi kuću, traži mi oružje, ispitujem i tako dalje. To oni meni naprave. Ali kad ja kažem nešto na osnovu njih, oni kažu ti si druker. Ti si rekao nešto o čemu smo pričali, a to nešto što sam ja rekao za njih je totalno banalno. Jer od Filipa Cara nikad nikog nije bolila glava. Nikad nikog nije bolila glava. Svi znaju ovdje, moji u regiji, ovdje kad sam ja prvi put u životu imao kazneno djelo, prvi put bio sankcioniran, prvi put bio zatvoren, da li ikad iko otišao iza mene u policijsku stanicu, u policijsku upravu i dao izjavu. A kamoli bio zatvoren ili bilo šta, ili da sam ga ugrozio, a pogotovo njegovu slobodu. A moju, nažalost, vi jeste. Ali nema veze. Pa Aco, pošto smo pričali ja, ti, sa Sašom sam dobar, sa Sašom sam prijatelj, on je tebi menadžer, mislim, ne mogu reći prijatelj, sa čovjekom sam okej, imao sam i s njim rasprave i svađe kad me hype nateže na onakve načine, ali sam sa čovjekom manje više okej. Pričamo danas, smijeh je ovo, nije meni to došlo, moj dragi Aco, iz pizde matene, baba moja Petra iz Petrova Radina meni rekla da si ti nju guzio. Meni je to rekao Dejan koji radi na hajpu, kojem si ti rekao, ko što si se možda negdje drugdje pohvalio, pa je meni Dejan rekao da si na Miti Zet, onako dok smo se svađali u porukama, jer ja sam nisam dozvolio njoj da se svađa s Dejanom, nego sam se ja svađao s njim, koji sa svakim s kim je ona imala problem, ja sam rješavao i nju zastupao. Pa mi je ona priznala sve i rekla sve. I nisam rekao da si ti jebo za pare, nego sam rekao da, onako kako mi je ona rekla, da si joj pomogao, dao neku lovu koja je trebala a ne znam, ona je to valjda odužila se u naturi. Par puta što je došla. A sad, pošto ti kažeš tamo da ne plaćaš djevojke, baš si jako lijep i zgodan i baš si, ja volim Acu Lukasa, volim pjesme od Aca Lukasa i simpatičan mi. Ali kad me neko dira, ja ne mogu da te ne diram. Ma nema majci, nije ga još pička izbacila, kome dirao da ga ne dira. Nije ga još pizda ga nije izbacila, da mu ne uzvratim. Tako da, prijatelju moj, pošto sam ja čuo da tebi ne radi klapna, da ne šljaka više, a pošto vidim da si i postao zaboravan, valjda od previše ovoga, da te ja podsjetim, da ono što sam ja rekao je istina, ko što si jutros meni potvrdio na telefon smijući se, ko što zna, kako Dejan zna, tako zna Saša, tako zna svako. A pošto si izjavio i da ne znaš šta je zadruga, da te ja podsjetim, zadruga je ono mjesto, neću, Aljo, nemoj mi ti nikog rješavat, molim te.
nek se ti subscribe vidjeti da baciš kakvo glava. Razumiješ, pošto si na meni ako nisi zaradio onog G60 trojku ili šta je onaj Mercedes, nisi ništa. I na mojim pričama. Evo, idealna serija jedinica. Šta sam htio reći? Pošto ti, dragi Jaco, ne znaš šta je zadruga. Kako si izjavio, da te ja podsjetim. Zadruga je ono mjesto gdje borave djevojke, najčešće upitnog morala, koje su najčešće bile po afterima u tvojim stanovima. A pošto ti kažeš da, ko je taj Filip Car? Filip Car je onaj s kojim si ti više puta čuo i više puta zatekao u društvu. Pa da ne bi ti u svojim nervozama i u svojim izljevima bijesa prema novinarima više mene bilo kad omalovažio ili osporio, ja te molim, jer ja cijenim tebe kao umjetnika estradnog, tvoje pjesme, ti si neizmjerno inteligentan i simpatičan i meni drag, ja ne bi volio se svađati s tobom, a i mnoge zajedničke prijatelje imamo. Ali molim te više nikada da me ne poniziš i da me ne uvrijediš. Jer nisam klasičan reality igrač i stereotip reality igrača koji su debili, koji ne znaju prosto proširenu rečenicu izvezati iglom i koncem. Usprkos tome što imam 8 razreda osnovne škole, toliko sam inteligentan, pametan i takav sam kapacitet da mogu izaći na crtu verbalno svakome. Toliko sam hrabar i toliko sam srčan da mogu izaći na crtu i u onom drugom smislu svakome. Tako da ljudi sa mnom se svađati jako zajebano. A to što je mene sramota u mnogim situacijama, vi kažete Mirza Hatić je prozivao. Mirza je simpatičan momčić, pelikan moj, ono što prekrije majicom pelikana ili bradicom. On je meni simpatičan i on je meni drag, ali ja njega 3-4 dana odbijam za mečeve. Nije mi ga se dalo nešto gledat, jebi ga i odbijem ga za meč i onda on mene krene prozivat, natezat, kači to vola. Inače, ja Mirzu mog prihvatim, ja i Lastavica kad budemo igrali, on će reći moj Capone, znaš koliko te ja volim, ono šta brata svog ne prihvatit ću meč. Tako da sve to meni jasno, zato ja ne volim te drame, zato što se nakači tu sa svih strana svega i svačega. A pogotovo tih hejtera, nekih ljudi koji mrze mene, jel oni vole svoje mezimice. Njihove mezimice su bogom dane i njihove mezimice su super, ali više oni mrze mene nego što njih vole. Zato tako i pričaju i pišu o meni, jer ne mogu jednostavno, ne mogu shvatiti kako sam ja iz jednog malog dramlja došao, iz jedne male crikvenice i napravio toliku pomutnju sve ove godine koju sam napravio, ne samo u realitiju, ne samo na TikToku, nego i kod žena i kod svega, na kraju krajeva i kod njih. Da vi svoje masne guzice, zapečene, smrdljive iza tastatura, 0,24 sata trošite na mene. Bio ja ovdje ili ne bio. To je ono što vam ja napravim sa jednim live-om, prodrmam kaveze, jer vi vidite šta je nastalo jučer od moje jedne nervoze. To su portali, to se to se pjevači javljaju, daju izjave, to streameri pričaju, to podrške pišu, to. Filip Car može, htjeli vi to ili ne, osporili vi to ili ne, izgledalo ovo sad bahato ili ne bahato, tektonski poremećaj da napravi svakodnevno, ali ne želi. Ne želi, meni je jučer tako nadošlo zbog tih nekih stvari, zbog toga i zbog nečijih bezobrazluka. To što vi opravdavate, Filip je jebo, jebe i jebaće. Filip da je ubio nekoga i da je u zatvoru, ima pravo da svoje dijete vidi i da mu dijete bude dovedeno u posjetu. To zapamtite. A kamoli da je jebo nekoga ili prevario nekoga i sve što mi se stavlja na teret. Ima pravo da svoje dijete vidi, da svoje dijete gleda i da svoje dijete čuje i da u svakom momentu zna gdje je njegovo dijete. U kojem gradu, u kojoj državi, na kojoj adresi, pored kojih ljudi. I tu priča staje. Tu priča staje. A čak ni u to niste upućeni, ja vam garantiram, ja sam varao uvijek u životu djevojke. Jedna žena postoji koju nisam prevario. Koja je prevarila mene. Kad vidim ovo no Kyler AD ili pozivatelj bez ID-a, odmah dobijem slom. Tako da vam ja nešto kažem. Ja sam uvijek varao. U tim situacijama nije bilo onako kako mi stavljate na teret. Na nikakvim rođendanima, nikakve Emilije nisu postojale koje mi je Srđan Vojvodić lijepo podmetnuo, vjerojatno sa vama u dogovoru. Nikakva Keti nije postojala u momentima dok sam ja bio s Aleksandrom. Kao u 90% slučajeva imate totalne dezinformacije i ne baratate uopće sa istinom. Tako da to morate znati. Tako. I tu ćemo završiti negdje tu priču, jer ta priča je već predana sudu.
Ta priča je već predana sudu. Ja sam samo rekao da ne želim. Da li će Aleksandra prihvatiti to da uđe u zadrugu i da ja dobijem potpuno skrbništvo nad djetetom, jer ja ću ga dobiti, jebo me pas, ja ću ga dobiti. Ja sam toliko siguran u to i toliko radim na tome da ću sigurno dobiti, ali puno skrbništvo od momenta kad uđe u reality. Jedino da ne uđe, da zajebe Pink, što je možda i plan, možda je, što ja znam, ne znam. Možda je potpisala ugovor, uzela pare unaprijed pa zajebe ljude. Ne znam, svašta se nešto priča kad je ona u pitanju. Da li to tako, nije to tako, ja ne znam. Ja sam vidio da je djevojka potpisala ugovor i da treba da uđe u reality. Da li će ona ući, da li ona neće ući? Ljudi, ja ne znam, mnogi su potpisali ugovore pa nisu ušli. Mnogi, ja se sjećam Gruje kad je potpisao bio ugovor pa nije ušao. Možda je ovo Moša. Možda je ovo Sprnja, možda neće ući pa će se tužiti s Pinkom. Možda je potpisala ugovor ne razmišljajući pa ne uđe. Ja ne znam, zaista nemam kontakt i komunikaciju s njom pa ne znam šta će djevojka na kraju odlučiti. Meni je poraz za jednu majku koja ima dijete od 15 mjeseci da ulazi u zadrugu. A da pritom nema sređene odnose sa drugim roditeljem ili da ne prihvati da drugi roditelj skrbi o djetetu dok je ona tamo. Tako da, ja u ljutnji umijem da kažem svašta, nije meni žao ni malo. Jer ja Aleksandru ni malo ne žalim, jer nije žalila ona mene. I ne žali me ni dan danas što ja patim što ne vidim svoje dijete. Meni je žao mene, jer se ja iznerviram, jer ljudi iz moje podrške koji nisu fanatici ko njeni i nečija tuđa podrška, koji idu samo i bave se njima i pljuju i ne znam šta, oni uzmu za zlo kad 2-3 dečki koji tu mene prate i vole kad me obrane, pa onda kažu ja vidi Filipove podrške kao vrijeđa. Oni naprave dnevno 800 profila da bi mene vrijeđali i da bi nju branili i zastupali i bajke pričali. Ali ja sebi naštetim. Jel vi možete da snimite nešto što ja kažem u datom momentu, iskoristite na sudu protiv mene, jer ste svašta sposobni. Ta žena je mene stavila u 48 sati u pritvor, još pre 2 godine, gdje se državni odvjetnik snebivao na osnovu čega sam ja tamo. Na osnovu čega je mene privela policija i dovela državnom odvjetništvu. Na osnovu čega? Žena nema jedan hematom, žena nema jednu ogrebotinu, žena je pričana da je čupana, da je vučena, da je tučena, ženi nije umjetna kosa, jedan pramen umjetne kose otpao. A isti taj papir je koristila i protiv Dragojevića, ali to smo već pričali da se ne ponavljamo. Tako da, ja i ona ćemo sudskim putem. Ja i ona ćemo svoje da rješavamo putem suda. Ja tu očekivao sam i od njenog momka, tadašnjeg, sadašnjeg, šta je već, i od Alje i od mnogih da će tu izaći u susret kad sam ja u pitanju i negdje mi pomoć za te neke stvari i da će onako, ljudskost neka prevladati, ali očito s njom niko ne može. Evo, očito s njom niko ne može. Niti njezin sadašnji vjerenik, niti njezini prijatelji, niti njezina porodica. Ženi su vrane isprale mozak. Vajda onaj Brajče Beretka iz Slavonije, iz Vinkovaca, ova Vesna Vinkovci i ostala kompanija, ostali sektaši koji imaju sujetu, jer sam ih ja odbacio iz moje ekipe, jer takvima nije mjesto u mojoj ekipi koji ratuju svađe.